Katika ukochi kama Pagania inagenda panage watu gabele namtanje ubopeleka nta Joe bonage entini bonage la panage sipo chain Joe twadegile bonage potele move bena page hoto ko champagne la shemu page hoto ga pagura beke inage page usibile bele gati muta page maswangani una 6 goals yana shamba kuna manega page inage tinte maswangani bonage amapagania jumane la page mbutuma osuba kona la yonage iri transpay muta ngempela penage omupukenge penage wa police Joe bonage ibopelanga penage onage Pirates ke mbugeli mankubona kahle ilona iqembu la eNingizimu Afrika ucoach bebafana bafana Bruce akhethe abadlali abaningi about 11 ngapha khona ke uTiana 18 umbheke usibani umntunga manje fakuthezi number 47 umntunga ambulance landile mabuya muhle ngama free kick sana le phansi ke midfield uyena wascora ke igoli ngenkathi beshaka amapagania ngo 1-0 bala eOrlando Stadium muhle lapha ke uThulani Gumede uqwabe ngamshiya kanjani ke lapha yena ke umbukeli umthembu uMoses fakuthezi unumber 20 yona ke lapha ke eRichards Bay katika sepechini jinage lafake mutiza banage ungema na lafake umza unompempe umasitolo bambiso ukhona ke razimisani benage ujanji Dlamini lo akuyena umandisi janji khona ke Abraham Mashana kanti ke lafake image commissioner uzama yokwa Joma ke coach ke fight zilimhlobo zokujwayelekile dinake laphake owadu 44 games unama win out 27 nama draw 10 nama lose out 7 ngapha ke coach yena ke Babizo Thame naye laphake Ronnie Gabriel etizokwathi Ronnie Gabriel yena ke coach 47 games unama win out 15 nama draw out 14 nama lose out 18 lothini ngapha ke osonga izandla ngapha ke ngaka right yakho ke mbukeli first game yakhe lapha ke Gabriel babethela ke lenkundla nayo ke lapha ke iOrlando Pirates yafike bathela ke indu njengoba ke siyathela ngempela ke izinto ke mbukeli la Escotini sika Maminze njengoba ke atike sapagania pasa esambanza lesi Masamba wana ngoba ngomoya ukuthi bamba nani bangakwazi bathole amaphuzu amathathu abamhlalo bayizona ngiyabanga ke lapha ke phezulu ngoba ke ngiyabona noma kanjani lamanye amaqembu ayishumi nane azobanga ukuthi abe lapha ke ku number 3 kodwa ke number 1 na number 2 Zara Mapagania noma Masanda wana Jogo ke bolla pake halfway line lizo sisa amapagania ukora kalinage utite maswanga sungana sala ke pona ke mbogeli la eOrlando Amstel Arena Orlando Pirates nayoga pake eRichards Bay Betway Premiership kubanga ke amaphuzu ke amathathu Jogo na pake ukona ke utiti bena lapha Brian 2020 okwaza kubona ke amapagania ushubi ukhona ke lapha ke imeya yasethembisa ngapha uhlelo mfoka kamshineka amapagania phela lapha amajezi amnyama kanti ngapha ke lapha ke iRichards Bay phela lapha ke amajezi engathi ke blue CM under pressure ke ebona ke drama basics ke phela ke CM ukuthi ke ibhola kathibela ngaphandle ukuze babuye ba defend bonke angabe zama ukushaya play back mhlawumbe ke ibhola bese linikeza lapha ke uMahala ikhale nethi athola ke throw in yinake lapha ke Richards Bay uyake uMabuyi bena sike ibhola baze ke yana lapha ke uMabuyi khona tuzo lapha yinake umthetho Mtineke Captain ke lapha ke owaya embukeli eRichards Bay weliphakamisa lapha ke umntunga ufuna ke uMahala kulibheke liviba lapha emuva yena ke ubhodle beba yena ke manje ke ubafana kwapamdlasa kabi unobeba ke umdlalo qhubeka beba ke skill manje sakhe lapha ke yasefa amadoda yena ke lapha ke uGumede Siphuzo bena la ke phola manje ke bana Joshua ke lapha ke icross ke ushaya iphone hamba phansi lapha yena ke uphansi belivimba emuva yena ke lapha ke ubhodle Beba fanya ngibiye manje nake umbuthuma udobel vimba emuva nake usichacha wadala kabi ke umbuthuma
wathi ke nobebeke ball advantage ujaje kahle bayena ke ubambisa Mtungu uthola ngapha ke khona ke Gumede phela ke skill ke Gumede uyawasefa manje qoba kakhulu ke Gumede bemvimba lapha ke ubona amabhakani Sibili uthola ke uCM ke suka lapha ke kuyona ke TS Galaxy elapha manje ke quarter finals awaye ke Nedbank Cup Makaud ovalepha ngapha ke yena ke Sibili uthola lapha yena ke Police ushake pass ngapha ke yena ke Sibili ngapha ngaku touchline Maswanga ushake pass ke Maswanga bemvimba emuva yena lapha ke uSikhakhana Police nansi ke ingozi kumabhakani kwekuvimba ke muva yina ke phake umcineka namhlanje ke umcineka una 101 games la kuyona ke mbukeli eRichards Bay yilapha ke Premier League kanti ke unegol ke lodwa yina ke phake ucaptain umcineka mangikhumbula kahle waskora beShaika Chiefs ngo-1-0 nge-21 April ngo-2024 Bathola ke free kick bayiphakamisa ke Mcineka ufuna ngapha ke Mtungu ambulance ushake pass ke Mtungu uthola ke uGumede ke uthola ngapha ke Mtungu ushake cross ke Mtungu lapha ke box midfield ke ibhola ke yena ke Dionot Zamushake kude lapha yena ke phake uZikhana Usiphuzo negoli ke lodwa ke kule season yina ke ulinde kude Zikhana kanti ke una 3 goals seloke efike la kuyona ke Richards Bay ku first team Siposhey lapha ke ibhola bedala liphasile lekeze ke uCM thola ngapha ke uCM ngapha ngaku touchline banikeza ke support lapha yena ke goalkeeper ke Siposhey Dionot impela lapha yena ke Botle Zomeli sheshe lapha ke Orlando Pirates ephambili ngale kwaloku idraw izofuna lapha yena ke iMamelodi Sundowns nayo kufike ke iRichards Bay ukuthi ke bathole ke iphuze kuhambeni CM njengoba ke iRichards Bay hayi sonikeza ibhola madoda nedlale nje ku half yeni kodwa ngeke nifike lapha emapalini ukuyela lapha ke Otieno ibhola evimba yena ke phake Sikhakhane Fana ke waselunje lapha yena ke Sikhakhane uke wadlala kuona amabhakaniya uSikhakhane faka ujezi number 5 ku Richards Bay wadlala ke 14 games azange skore ne goal ke lot wasuka lapho ke kuona ke amaZulu usu Mtungu goalkeeper ngaphandle lapha yena ke Mtungu thola ngapha ke Makaud Shandu Ganda Zamushaya ukhasela umbatho madoda ulapha ku 50 yards wasebenza goalkeeper yena ke Otieno ngapha ke umbatho naye umbatho ke khona lapha ke yona ke bafana yena ke Sibili othola ke ibhola ke njengamanje Sibili thola ke umbatho phasa kamnandi ke Masonga ngiyithanda phasa ke Masonga ngibukeli bari baba livimba ke muva lapha ke yena ke Richards Bay jeka mnandi lapha ke Dionot yasinasa ke Dionot uthola ngapha ke Shandu Ganda uyedwa ngapha ke Masonga uthola ngapha ke yena ke Police ngase lapha ke uBhuti uThemba kuma le elesibili uthi ke isikele mchini yena ke lapha ke Police uthi ke isikele mchini lapha ke Mtungu Weliphakamisa ke Otieno funa ke uMangala uyedwa lapha ke phambili uMangala ngaphandle kwesithombe sakho thola ke goal kick wona ke amabhakani
thola ngapha ke Sibili Siyema nayo Siyema ke ufike wadlala la kuona ke Mabhakani yambukeli ngeke ngambona lapho kena ke TS Galaxy kumdlala seka left back badala ke nemagesi lapha ke eseshefu ngibona dlala kahle kakhulu yena ke Siyema kodwa nje mefika la Mabhakani bathi hayi hamba dlala lapha ke noMbokafu noma lapha naye ke Smith Lamatombi ladibana kokuqala nje nge-8 zika-October ngo-2022 bafike badlala ke i-draw eka-North second round Mabhakani yashaya lapha yona ke Richards Bay ngo-2-0 kusuka lapha yona ku-Terence Jugamanju le manje-ke kwela kubi eZimbabwe benayo lapha-ke uMunapule Saling seka lapha-ke kumasanda wana-ke yena kuSaling zama ukushaya-ke amaxholo bemvimba-ke emakhawula Sibheka ibhola manje kuyona ke Sibili phasa isikhathi ngapha kuya Police phasa kancane kuya Police Masonga thola ngapha ke Mfukeng ibhola ivimba ngesandla ke Gumede wathi ke noma ke free kick uyinikeza ke Mabhakani uthi Mpempe ke free kick uyinikeza ke lapha bona ke Mabhakani ake sibheke le bhola mhlawumbe ngeke nethini Otieno ugoalkeeper ke owayo ke lapha Richards Bay njengoba lapha ke Otieno ufana ke waseKenya first game yakhe Otieno ke ebevimba la ke Richards Bay bethela ke noma Mkhize i-Royal AM bethela ke i-draw eka-North Benaske free kick yakhe ke Dionot Fana ke waseNamibia Dionoto sebenza goalkeeper lapha sebenza ngempela lapha yena ke goalkeeper ke Otieno ethi ke ibhola ke libeka phakathi lapha yena ke uDionoto Dionoto kwagcina ukuskora ke free kick bezala i-draw eka-2-2 ne-Stellenbosch nge-21 zikaJanuwari ngo-2021 khona la e-Orlando Phakamisa ke Dionoto ugoalkeeper nange Otieno uyaphuma ugoalkeeper akafika ebholeni madoda ngenhlanhla azange lithole ke umdlalo waMabhakani lela bhola ke elakhe Otieno njengobona ke nango Otieno yaphuma lapha kodwa uyobhula inteda awubhodlela madoda Mcineko thola ngapha ke uMntungu Gumede Kumana emvimba ke uKhumalo yena ke lapha ke uMachawu sihamba ke isikhathi ke mbukele emva kwemzuzu elishumi Orlando Pirates North Richards Bay North sekanda ngapha nekanda ngale ngapha ke ibhokena ke uMntungu thola ke Siphuzo bafana Mthetho sibheka ke Gumede hayi Gumede naye mude wathi ke noMpepe ke free kick uyinikeza ke i-Richards Bay Gabza Msuthu hayi akwazi kushuta bekwa nje Suthu ke iqembu elithile ke lizowina angazi nakhona ke PSL mbukeli mhlawumbe indlela abayihlela ngakhona ke izinto bekithi mhlawumbe ke sobhekisa amakhanda phansi sihloniphe ukungena emhlabeni komlandeli waMabhakani kakhulukazi ke yena lapha ke umakhala njalo uFantisi nentokazi ke yoSuthu uLuyanda Buyas ngoba ke umdlalo ngeke ube khona mangabe ke abalandeli bengekho enkundleni abanye abalandeli bebekhona ke kusukela kudala ke kuleya minyaka ngo-70s 80s 90s basekhona balandela ke amaqembu wabo abanye abadlali bakhona ke la enkundleni bangakazama Boyshake Phuzo hey beyindlela free kick imbukelo eyakhe lapha ke uMthembu
yile lapha belinzima ku goalkeeper ngoba ke lizobhampa nje khona la eduze embukeli nakhona kaze noma ke lapha ke ibhola kuzolithinta yena ke uDion Hoto kwadeleke corner kick eyaya lapha ke iRichards Bay Speranske corner kick Boge phakamisa ke enhla ke corner kick belivimba ke ibhola ke lapho ke iwona ke Mapangani Sama ngabe kuthiwa khethe man of the match la engakhetha inaka phaka umuntu ofaka ujezi number 47 lo hita ke ibhola ke njengamanje ke Mtunga sibheke manje ke lapha ke ufaka ipressure uGumede kuthiwa kedlele kabi inake lapha ke empela ke uGumede angazi ke la ku Richards Bay uGapadino Mango Mporo mhlawumbe uyazi mbuke ukuthi ke ukuphi ke uGapadino Mango oke wadlala kona ke Mapangani angisamboni ke kule mdlalo siqale ke lapha ke umdlalo ke sibuye lapha ke Kevin Siphuzu tshela ke itremini ke Mapangani njengoba ke uzikhali alifanga impela ke unyawo lapha yena ke uzikhali kodwa ke noma ilokhadi nje amabili abadlali abanama-yellow card amathathu la kuyona ke iRichards Bay ubafana ke Mthethwa bena lapha ke ucaptain umcineko sibeba ke Jena ke bemvimba ke muvena ke usikhakha nala ke ke khona ke uzakwethu ubafana Moxman Fukeng uthela ke Smith Machaula Botle uyedwa ngapha ke CM Masongane ibintle lapha sibemvimba ke Masongane yena ke ubambuli Tienot eyaphambili ke Jibana ke Tienot kodwa phamza kakhulu lapha yena ke uTienot namhlanje ke una 301 games la kuyona ke i-Premier League futhi ke uJeno ke unadlala imidlalo eminingi la labadlali abakhona ke kuMapangani una 240 games namhlanje kanti uCaptain uSibisi una 121 games isikhathi esiningi uCaptain ke kuvame ukuba umdlali ke odlala imidlalo eminingi leli qembu kwephakamisa ke Otieno Ball vimba lapha inake Machaula Mthetho Yena phakela phake Mtunga yasabalaza phana ke Police kodwa bathola ke itrewile lapha yonake iRichards Bay Amapangani awayinikeza chance ukuthi ke idlale iRichards Bay mayilo sibhola ke iPangani bafuna ukuluna nje khona la iduze ibhola ke ngesidumbu besibheke ibhola ke lapha ke evimba ke goalkeeper ke Otieno Stakhan wephakamisa ke Stakhan ufuna ke umahalo basebenza ke usibe nikeza ke support indlela phasi ke yakhe uStakhan embukeni Siphuzu Mabuyi uthola phela nake ubounce Mabuyi shake phasi ke Mabuyi uthola ke uZikhali njeka mnandi ke uZikhali nobeka ibhola advantage uzomela kuyela ke lapha ke noPepa khipha yellow card ayinikeze kumdlalo Mapangani njengoba sele phansi ke yena ke uZikhali la benenhlanhla bangamnikeza yellow card ke Masongane ufaka unyawo ngapha nanga ufike uyakhathe njengoba ke ucoach ke lapha ke uPapi Zothwane bena ke lapha ke uGabriel bathi ke ithemba lamahumusha lapha ke uPapi Zothwane nalo ke phela ke ngekhanda goal kick
Shane. Tolage Umbat. Shan Duganda. Smilibit. Tula will try pake Polage Smilibit. Joe Bonage Nala Pago coach Banage Unani. But the Namshishu Kona Konala. The Pungo Limland de Masanda, Wana Panasamo. Polage was MC. Benala Pagong Coons. The Spang up again Polamans again. Siagam now to get up again to Carabin Viva Yanaga Spidibit. I know what is Besser and Pelagate just paying them Sanchez Bugate. The Spang of the Panagate, Fuke, but Talaga picked up again. Uzikani, what's going on? The free kick in the gas again, Pagani. Oh, Matoto, showing a limb pick out the Audimel Ukapatino. Yena Sama Kolamani Lagana get Richards Bay. Una 4 goals. Best was a Painagum Tembu, 1 or 3 goals gave this season. Spare Bagaman to Tianot. Shari Cosman Fim Bagat Tianoto. Nalapaga Umagaga, Yenago Mabu Yambogan. Mutambos was the Inda Umagaga to Hingo Umabuya Utitionot. And there you Shai Cross. Got to Angela Langa Pagat. Over food was Catelaga, all right. Nalanga Pagat is banning. Yak Belula Utulageko. Babagamanga, Kone and a Shai Cross. Zukani to this. Mamkurum Zali was sent down, do 10 pounds. Some haven't done that much 10 pounds. Some of the Babu Korumu Antua 10 pounds. Was thinking that the Shama Cross. Then I say, Colonel Shai Cross, Colonel Papa to go carry limit. Shaiku, Kachagata no paper, would you get ball advantage? No, to young people who don't play with that. Aye, the time I drop ball. It's a bit drop ball again. But I don't stand to drop ball. Aksafan generally, I'm now get that Nanit is a Katila. Joe Bonapena go fun. Now no Pampana, I'm Sanga taking who pants it up on another church. Fanam 10. Sugala Paguna Maswai in Roca Swallows. Alas, in his young and they swallows in other days of Buya. If you tell me, but Pagana get a multiple foundation. Verba put us on a pants, go banks. Once again, remember the free kick when you guys get Richards Bay. One has a book on them that the Pagana Foundation. I saw. Manco Bulaga against Cape Town City, but a little 2-2 in the midfield. That Yanam they can see shy, we shall forget Amatax. Spenaka for a magic share, so again, Spemazi for the internet, Pusu. Your call, but I'm to figure out to Shy Cross. Or Pasagam Nandi goes, what's the level 3 people? Amatota. You know, get up on a good command. Then for them to send a machine, I'm a bit. Orlando Pirates not. Richards Bay, no. Second Angapa, Nekanda Ankali. Can't get Pezul. You want to get Amasanda, one to one again. Mapaganella, Pagago number 2. The Richards Bay, Pagago number 9. Zomelage Ingo again, I'm trying to go again, Pagago again, top 8. Marcos Alogayet, Paganamazul. 87 Zagata Kulge, sort of feel Penag, and what about my quarterfinals? I think I'm John Match. What about my semi-finals? I want to put the picked up. You're not going to get 7 seats. But, well, number 10, I don't know. 18 years and people will feel, but you're not going to get well, Pagamis again. Trapagam Nada, Pinago Mabu. Well, Pagamis goes Kaka. Do you know that to get Sultan and a Pambi?
lapha kuyena-ke Otieno uthola-ke uSikhakhane Mboma kaMqhele ufana-ke wale kwalaseLundi uSikhakhane uLundu bathi uLundu umahlekihleki Nansi-ke ithola-ke nikeze-ke uBhodlela hayi Nyakuza Sibusiso Mngomezulu hayi Dumisani ngizwe kahle ndoda Bookman Mbatha uyasungeza-ke uMbatha uthola-ke iBhodlela Makhawula Desibheka ngapha-ke Isibilibili Mfukeng Makhehleni una 2 goals ke Makhehleni seleke fela bona ngabhakaniya waskora ke besha amazulu uqembu ke ucaptain ke kulona waphinde waskora ke lapha ke badlala ke Peter Mokaba Stadium kodwa ke nesikhukhulu nempela le free kick inikeza ke last game isikaleni la uthi akusheshe lapha enaka Otieno Yena lapha ke Sikhakhane uthi uThokana bangikhathela phambi kwakho Bambiso akasiphela ukuthi ngabe kwezakaleni ke lapha obe bemsunduza lapha yena ke uMbata iphepha yena ke uMbuthuko kumbule ke uMbuthuko ke usuka la kuyona ke Richards Bay wadlala ke 84 games waskora ke 10 goals angazi ke mina ngaskora ke namhlanje ukuthi ngabe ke uzocelebrate yini ngoba esikhathini esiningi abadlali bebedlala neqembu bebedlala kulona phambilini bebeshaya igoli bavele nje bangaselebrate angazi kwenziwa yini kodwa mhlawumbe ke into yaphesheya ngiyibona phesheya kuyilwandle mina bangashaya igoli agezi iqembu bebedlala kulona ngaselebrate kuze kubuye ugogo Samile ke mdlalo ke mbukeli Nompembe ke free kick uyinikeza ke iRichards Bay uthi ke Nompembe ibhola ke ilala lapha ke Richards Bay kanti ke phezulu yona ke Mamelodi Sundowns 20 games in 47 points mabhakaniya lapha ke number 2 masima sibalo mdlalo ke bana 19 games bana 44 points kanti iRichards Bay lapha ke number 9 19 games in 23 points emsileni iMagesi 19 games bana 13 points nakhona ngokuba nzima ukisuka lapha emsileni iMagesi waphakamisa ke offer lepha kamnandi wathapha kamnandi wathi kokuphansi kodwa bamvimba nje thola ke Mbuthuko shake pass ke Mbuthuko thaba inaka Police isikele mthi Police Gianotto yedwa ngapha ke CM pasa kamnandi ke CM Mbatha ake phamate Sibilibili bemvimba Sibilibili lapha ke umcineko wephakamisa ke Mthungo thola ngapha ke uMahala sile ku free people lapha yena ke uMahala ekhona uMahala ke player mnyaka ucoach lapha ke Cyprian Mahala Mayimana sithembe saphila ke ucoach lapha wevimba lapha kuyona ke Witbank Black Aces amazayona befundisi bake badlala ifinal khona la Orlando City player mnyaka yePP top 8 evimba kwasala lapha yena ke Mahala manje uSibilibili Bullet Thomas Sibilibili Shimzondota kama nolwazi sikelemthi yena ke buya Police shayiko lakhe elokuqala ke namhlanje Police omuhle umsebenzi wakhe uSibilibili eligoba ke ibhola namthola ke Police shayiko lakhe lesine manje yena ke la Police kuona mabhakaniya ahlangene amathambo umbukeli la eOrlando Amstel Arena Orlando Pirates 1, Richards Bay not. Sibilibili ijubane ke lakhe ligoba ke ibhola Sibilibili ethi ngibona yini ke uya Police ibhola ke
Sibeka phakathi ke lapha yena ke uya police sikele mchima tazama Pagania sebenza ke sibilibili hlaba uhle Pedro la khalene thini ke phela ke elakhe lapha ke a police shayiko lakhe lesishagalombili akona mapagania kanti ke gol lakhe elesine ke iphetho i-Premiership first game yakhe ya police waskora ke igoli kuyona lenkundla bethela ke neqembu bethela ke lona ke phambilini iPulukwane City belishake ngo-2-0 ngelapha ke-MTN 8 sibheka manje nala ke thuba ke kulinganisa sakushaka ke washanje ibhola ke letarashishi yena-ke lapha ke uMthembu Moses umuni imbatata zakho goal kick eyawo ke amapakani goal kick eyawo ke amapakani bagamba kanje ziyajika izinto ngiyalapha ke Betway Premiership Blocks bheka amapakani yabaya phambili manje ke a police nalithuba Motete yabona ke kuthiwa ke handakhe ke makunje yena lapha ke Maswangana ayinale yaphase yakhe lapha ke Mbuthuma ayashesha amapakani yambukeni leya cross ke Mbuthuma tinalo kodwa ke bakusheshwa ngempela lapha ke kudaleka i-goal kick tuna ngapha ke Mfukeng ingozi ke Mfukeng ibhola liphakathi ke Mbuthuma bemvimba lapha yena ke emuva ke lapha yena ke usikhakha Mthembu uthola ngapha ke Mtungu Ambulance umzilikazi kaMashoba uDonda Khuma ushake iphasi ngapha ke uthola ke uGumede uvalepha ngapha ke uKhuma uthola ngapha ke uMahala bemvimba ke uMahala yena lapha ke usiya Sperança ke Trawi ila lapha ke Mtungu Ambulance koke kuphosile ke Khumalo Siphuzo bemvimba ke Siphuzo uthola ke iphasi ke Siphuzo leya phasi ke Mahala iyaphambili ngejubane lapha ke stadium G yena-ke pha kuyapolice bemvimba kuyapolice besakuba hayi lapha ke Mahala mbukeni emva kwesithamu sehora kudlala la e-Orlando Amstel Arena hlangana amathambo Orlando Pirates 1 Richards Bay not njengobona ke lamaqembu kuyalingana ngayo goal difference amapakani amengashayeli igoli azoba number 1 wathola ke free kick unake amapakani uyathetha lapha yina-ke usikhakha ukuthi angizange menze lutho ubambisa nangapha ubhansi ukuthi azange usijajele thina ngesikhathi ke besidlalisa kabi uthi ubambisa ibhola elamapakani njengobona ke ifawuli ke leya angazi indaba besunduza lapha yina-ke usikhakhana nyakuza lungisani Mabaso nonzi masikani Sperança ke free kick hayi amapakani nawo yavutha bhe yingakho esikhathini esiningi la adlala khona ke inkundla iyagcwala mbukeni kodwa yena lapha bekugcwele ngempela beyizolo laphana ke eRustenburg Yobit College nawo ke amasanda 1 Sperança ke free kick khona ke uDionot ebholeni soneke fika kumapakani waskora ama-free kick amathathu yina-ke uDionot enye waskora ke kuyona ke stadi eAbidjan
Yela pake CAF Champions League. Inago Tianoto. Nago Kukunu United. Nago Stellenbosch. Kone kawa ayako mjalo kichima zama hoto la eleni zama Afrika. Manga take chebe je. Lega pants kuzu zama hoto. Kichima 90 minutes. Spenas ke fixing. Mfuke ukone pole ni bana ke teno. Mfuke ndio mfuke pole. Janato. Wala fi bago goalkeeper inage Otieno. Pagit posile ke Otieno. Bamvi banga page sebenza ke sie. Joba pa inage Otieno tufike la inenzi mafike tabi Bloemfontein Celtic. Waya William Monville. Golden Arrows. Wala page kuma students ibile Trent. Namtanje lo dago ke mapakani. Spurs. Zikan. Tunanga page kumeta. Once again number free kick. Inigeza ke Richards Bay. Sele pansi la painage uspuza Zikan. Dombonage Tobin Sak. First game yako Zikan bebeza na mapagania. Mapagania shage Richards Bay. Nipe ya. Mapagania shage Richards Bay ngo 1 5 zika November. Go 2024. Namsanje na 40 games katika yona 3 goals Zikan. First goal yako score mankubula kabata na Arrows. Beshango 1-0. Benasque fixing. Kona la pagele poleni umthembu. Nango nyimzalo ubhuke ngamadolo lapha. Wenze njani kanti namhlanje? Yina-ke umbuthu. Nompempe ke yakhuza lapha yina-ke ubambiso. Benasque fixing ganya kuza Jobe. Langa lakhe Stone. Kwa Nongo. Bol pakamisa ke Mthembu. Bol vimba penage goalkeeper ke Usipho Shane. Goalkeeper of the season. Ina pa ke Usipho Shane. Sukela pa ke Bloemfontein ke Usipho Shane. Bankhumbula kahle. Ithema ngabe ke Bloemfontein Celtic beyithengisa. Bayinikeza lapha ke uMamkhize wahamba nayo ke lapha ke Usipho Shane. Bavimba nje 3 games uMamkhize kwangena ke 2 goals kuyena. Asamthatha amabhakane lapha ke uBraston. Nempembe ke free kick inikeza ke Richards Bay. Nakubula kathi nakuchipa kwe wavimba phela ke Usipho Shane zakhe baba uMpengisi. Jobe nesala phansi lapha inake uMahana. Jobe ngisasho uMahana ke goalkeeper ke wala lapha ke Aces. Ukhona ke uBhazuka Sishweni. The late Disco Makuga dala kuona umapakania. TV4 lapha ke Sishweni. Bathi Kataru ngetsa. Ucheze Queen Likhod. Phambili khona ke lapha ke uThomas Junior Ngolo. Abashanga impela amagoli lapha ke Thomas Junior Ngolo. Touch Mukwena. Shama paganela ngoba nili kuyona ke top 8. Bathola ke penalty khona mina umdlali wa Shai Stende. Futhi waza la mapagania uAmos. Hill extension umkhali. Akekho umdlali engimaziyo owe Shai Stende njengalo yambukeli. Mhlawumbe ngangitshela akekho. The whole world. Athi umjamano Shai phana na kick alibuyisa nge10. Alinikeza umjanqebe. Spenas ke khona kick. Bol phakamisa ke ugoalkeeper yapha kodwa ngenhlanhla ibhola ke balivimba lapha ke naye yafika lapha emapalini mbukeli yona ke Richards Bay awawo ke amabhakani bathola ke goal kick amabhakani
Usazuma mfethu lenkandla. Ababukeli hayi kodwa kulungile. Ufana futhi ke Mpanza. Kokwami lo Mpanza. Uyabuza ukuthi ke wayaphi Dlamini. Bazokuphendula ababukeli. Ongapakani. Sibeka ngapha kesibili baheta kamnandi ke manje ke uthola ke Mfukeng. Phuka. Shaka phansi ke Mfukeng uthola ke Machawula. Bafuna ukuphasa abantu Machawula. Banks. Bemvimba nathi ke ingozi manje ke Mfukeng. Uthola ke Mbuthuma sebenza ke emuva laphana ke mbukeli. Usikhatha. Wathi ke uNompempe ke goal kick. Ekhononda ngapha ke Mbuthuma uthi njani manje? Ufana ke waseLamont. Phakamisa ke goalkeeper. Thola ngapha ke Mfukeng. Uthi ndilinde esana lami ngapha ke yena ke uSpinibini. Bamshake phansi ke Spinibini. Thola ngapha ke Skelemchi Apolis. Nansi ke ingozi. Wabambimba ke emuva. Spinibini. Sphuzu. Wathi ke uNompempe free kick. Unikeza ke Mapakani. Ngokushobe enombeni uthi awukhona ubaba uMahala Mayimana. Wathola ipenalty futhi ngiyakhumbula kahle Mapakaniya kulo mdlalo. Mangikhuluma naye lapha ke ubaba uMahala wathi ngaya kujama ngathi thathe ngifuna mina. Zange ngithathe umjomane ethatha ke Amos Mkhari wayigeja. Washaya eceleni. Thina bewunengomane ke lapha ISIS. Sibheka ke izama ukushaya Police. Goal kick. Siyabonga shot. Ethi ke zama lapha na ke Mbuthuma. Yena ke ukhuthele ke lapha ke phambili kodwa ke okunye bengamfundisa kona ngucoach Mapakani. Angithi ngucoach kodwa ke ngiyakumbona make space ukuthi avele esikhaleni akaveli kahle. Bengamfundisa ukuthi ashaya ama-runs lapha yena ke Mbuthuma. Njenge-striker wakhona ashaya ama-runs lapha sadlala kuBhuda Fakho uma-Jakes. Shine net ke ma-Jakes. Ngoba ibhola yazi izovela kanjani. Shage phasa Khalisinete. Nabodlozi lapha ke Mabuza mangaphazami kwadlala labo naMapakani. Sibema siphola ngapha ke yena ke Spinibini. Jeka mnandi ke Spinibini. Ushawufika mnandi Spinibini. Yashaya zona ibhola elilusa lapha ke. Yena ke umcineka ukuthi bathola ke goal kick. Emva ke mzuzu ngamashumi amane. Orlando Pirates 1. Richards Bay not. Igoli yena ke Apolis lobona ke. Sithobeni sakhe sikele mthisa Mapakani. Gumet. Thola ke umthembu, thola ke umthembu. Machawula. Yashesha Mapakani thola ngapha ke Police. Upasa ke move ke Police. Umthembu. Bamdala ke umthembu lapha. Yena lapha ke. Yathela sibisi tala kolutho la. Ngomanzi noMpempe uzophethe kahle ke umdlalo mbukeli. Yina ke ubambisi. Ngapha ke yakhononda ke uMakhawula la. Makhese. Mabuyi. Uzokushaya phasi Mabuyi thola pha yena ke uBounce, Sanele Bounce. Uyasungeza ke uSanele Bounce ovale pha ke Mabuyi. Uyashingitha ke ibhola ke uSanele Bounce. Uthola ngapha ke isiphuzo. Uyedwa ngapha ke uMntungu. Dunas. Shake phasi ke Mthunga Gumet. Uneskill ke Gumet. Bamdlala kabi uNompempe kaJaji Smaka madoda ngibona ngila ukuthi besunduza ke Sibelebele. Uyaphambili bemvimba baSibelebele. Yena ke phake ubafana. Police lisegazini uthola ngapha ke Spinibini ovale ngapha yena ke uMaswangana
shake pasi ke Masana tuna ngapha ke uMakhawula Fukeng buka akasapasi bamvimba ke Fukeng unopenda ke futhi ukubaku bambisa uthi ke futhi kunikeza ke Richards Bay uyaphaza bobambisa wakhomba ukuthi futhi ke Mapakane waphinde wathi wakhumbula wathi Richards Bay sazi Mondli Masikane kodwa Mapakane ayaskora ngempela ngoba ke uButhumuna 4 goals waPolice nasekana 4 goals Maswangayi una 6 Siema 1 Sibili 1 Fukeng 4 yabona zina badala baskorayo ebenchini Makhupa una 4 Muremu una 3 uDiyong una 2 kodwa ke uDiyong le 2 suka nayo vele le uStellenbosch John Wick una 1 naye suka nayo igoli lakhe le kuMarumo Gallants bedala ke neTS Gallants Sibinga phambi ke Bolte Smith Sibinga phakathi manje lapha ke Dionot Sebenza ke muva kumcinela Band Shanduganda Mfukeng Masonga nasi ke ingozi ovale phela Sibili iphakathi kakhulu manje Sibili Nyakuzwa Phungane cela Musa kade njengobona ke ucoach ke njengefika nje la Mapakane wathola ke induku ishaya lapha ke iMarumo Gallants nesikhukhula Zikane thola ke uMabuyi Pega por manje lapha kuyena ke uBolte Smith Shanduganda Pega lapha ke Makhawula thola ke umba shayitsa mayimba Siyamba ngesikhathi ke mbukeli emva kwemzuzu engamashumi amane nahlanu Orlando Pirates 1 Richards Bay not kungezwe imzuzu emibili Siyem Ngapha ke lapha ke Gumede Throwing yawo ke lapha ke Mapakane Ayisema ke la kuMapakane yamuhle ngempela mbukeli engikuthandayo ngaye ukuthi akadefendi nje uyakwazi ukudefenda apass mekeliphethe ibhola akakhahleni nje ukuthi athi hayi sohlangana phambili uyazi udleni zokulandela uyakwazi ukuphasela ke lapha ke ama-midfielders nompeni ke free kick inikeza ke Mapakane Yina ke ubambisa Bagi phakamisa ke uMbatha Gumede hayi Zabalaza ke Gumede lapha ke Siphuzo bayamdonsa Siphuzo wathatha kanye ball advantage mahala uyaphasa noma senjani uyajika bamdlala kabe hayi lo kati ku hayi bambiso la zamela ubhayi udlale kabe uSibilibili la yellow card ke iyafuneka udlala kabe yamsunduza futhi lapha enako mahala njengobona ke Sibilibili
emvipa benake umangala 24 games mangala ke una 7 goals so bekufika Richards Bay bari una 2 goals kule season Benaske fixing ithuba lokugcina sika ikhephi batholeke lapho ke igoli ke elokulinganisa Phakamisa kobounce Butuma wathi nompempe madoda ngcono ke siye ekhefini siyahlangena amathambo mbukeli ngegoli lakhe lapha ke police elihle ke ibhola lapha eligotshwe uyina-ke bheke usibelebele waqhamuka kapolisi ibhola walibeka phakathi lobona-ke esithombeni sakho isikele emtshisayo amabhakaniya Orlando Pirates 1 Richards Bay not unompempe angikhumbuli ke lapha ke ekhipha ke yellow card kanti abakhozi wabili azange balenze lapha ke ushintsho yina-ke elaphana ke u-Owadu benaya ngapha ke uGabriel noma ke uZothwane la kuyona ke i-Richards Bay okwamanje naye Richards Bay imbukeli sadlala kahle kakhulu ukuthi nje ngene ke igoli ke lapha ke kuyona ke Richards Bay mhlawumbe ke ngahle ke ibuye esiwombeni sesibili ishintshe lapha ke izinto half time score Orlando Pirates 1 Richards Bay not
Well, if you're just joining us wherever you've been, you've missed an exhilarating first 45 minutes of action where Orlando Pirates have been dominant in terms of getting forward. They've got the goal, that goal coming from Aswin and those stats telling you the story there with the lion's share of the possession, Matthew, going Pirates' way. Very dominant performance if you look at the full 45 minutes plus, but certainly in the opening stands of the first 20 minutes, I like the fact that Sikali, Mtetwa, Tembo were actually building up from there and almost dominating that two-man midfield of Mbata and Makaula, because Tito was certainly not coming back to help them. There was incredible structure from Richards Bay in that first 25 minutes before the goal came. Pirates did ask questions though. It did require Otieno in goal to come up with some saves, and if we look at those early moments of the game, long range, Talent Mbata. And the crowd is spurring him on to have a shot at goal. And that's what happens when Mbata gets closer to the goal and you give him space. He has a vicious shot on him, and it was between quite a few bodies, so brilliant save from the goalkeeper. That's just 5 minutes into the game, and Pirates now 17 goals they've scored in the first half of encounters. They are very, very effective at finding the back of the net in that first 45 minutes, as you can see here, whipped in. Yeah, Otieno had actually made a very good save just before that, and I think the rush of blood, the adrenaline, forced him to try and come out for a ball which he shouldn't have. As we look again, on this occasion, Mutuma trying to set up Tito Masongani. Yeah, very busy first 20 minutes for Otieno, and Masongani, as he did last time around, finding himself in the box. He has an appetite to score. I know you're only going to score when you're in the box, so a little bit unfortunate there. The ball played back to him was a little bit heavy. But these were half chances, and it required, Matthew, something that you've picked up, for Pirates to find the back of the net. Oh, that first 20 minutes, I felt that Richards Bay were a little bit dominant, especially building out of play. And Apollos and Mofokeng were not on the ball. They were not getting on the ball. And I don't know if it was an instruction off the bench or whether they did it themselves, but they switched over within 20 minutes. And this is where this goal was generated from Stiga. Yeah, brilliant ball there from Rile Mofokeng. But just Sibele Bele, this is how effective he is. He doesn't overlap, he underlaps this time. So it leaves the wide player a little bit wide. So this is Rile Mofokeng on the right. You'll see Sibele Bele in an unfamiliar position where you'd probably see a midfielder. But that is why he is so highly rated. He's coming to this Orlando Pirates side and given them a different dimension on this right-hand side, and brilliant game from Apollos. Is this why Coach Abdes puts Sibele Bele into the starting lineup? You don't necessarily expect to see Van Rooyen getting to the byline like that. I think Sibele Bele is definitely more energetic, more dynamic with those bursts. I think Dino's more proficient defensively, one-on-ones. But Sibele Bele has that ability to get back into space if he is caught out behind him. This one far from over. 1-0, we know, even from Pirates' last encounter against Polokwane City, is not enough of a cushion. Yeah, most definitely. We expect a response from Richards Bay. We could see them, if you judge them on the first 20-25 minutes, you could see that they were dominant in the midfield, playing the direct ball up to Mahala, and I think they just need to commit a few more men forward. If you look at the bench, they've got the likes of Knox Makizwa that could possibly come in there. I don't think Orlando Pirates will be looking to make changes, but enough options for Richards Bay to spark a change there. Yeah, I think Gomedes had a little bit of a quiet game. If that continues, look at Ngema, who's very sprightly out wide as well, to come on. We can expect to see Muremi at some stage come in and try and, if Pirates haven't found that second goal, try find it. More speed, more directness. Right now, I don't think that's necessary, but another option. Options galore on the bench for Orlando Pirates. But for now, it seems like our men here on the pitch side don't feel like those changes quite yet needed. And remember, goal difference could very much be something that is a factor towards the end of the season. And right now, it's Mamelodi Sundowns who has the advantage when the goal difference is looked at on that log table. It's, I'm sure, something that's being discussed in the Pirates change room right now. And for Richards Bay, as far as Coach Papi Zotwani and Coach Ronnie Gabriel are concerned, I'm sure the message there as well. This is not over, and we can get back into this game, which is why you have to stay with us on the World of Champions.
Right ke sinamukele ke Sombeni esesibili siye ekhefini ahamba phambili amabhakaniya ngegoli elilodwa eqandeni igoli ke lakhe lapha yinaki aPolice sebeke 45 minutes ukuthi ke uphele ke umdlalo so ke sibheke mbukeli ukuthi ke ngabe ke injabulo izoba khona yini uzuphele ke umdlalo kubalandeli ke yabawa amabhakaniya noma ke izobuya phela ke Richards Bay ishaya igoli elokulinganisa noma ke inqobe ke umdlalo kodwa ke lapha phezulu mabili nje kuphela amaqembu alwela ukuthi ke abe number 1 Mamelodi Sundowns nayo ke iOrlando Pirates so lesibheke ukuthi ngabe abocoach bazolenzeni kushintsho ngayo lapha ke half time kodwa ke la ngihleli khona ngiboni nje any movement lapha ke phansi aPolice yini shaya ke igoli ke lawo amabhakaniya 31 games sakana 8 goals suka lahlala ke ibhola ke mbukeli unompempe uthi Gano angevuka phansi naye mbuthuma uthi Gano umpempe ubambisa uthi akube retake suka lahlala ke ibhola ke mbukeli eSombeni ke SSB uthi ke unompempe sibeke nje free kick unikeza ke amabhakaniya zange benze ke ushintsho mbukeli babili ke abocoach owadu benala phake uPapi Zothwana Papi Zothwana ke dlala isikhathi eside ke lapha kuyona ke Lemonville Golden Arrows abafana besi-10 mangaphazami ubekhona ngenkathi bepromota iMagesi bena ke ucoach uClinton Larson nako okwadlala kona ke amabhakaniya ulapha manje ke kuyona ke iMutsibe Foundation Larson kuyona ke ivela sibona ke thola amabhakaniya kodwa zange beyinhle first touch yakhe uMaswangana but uthola ngapha ke Dionot uyasikaza ke Dionot bemvimba ke Dionot Skaka bayamsunduza ngapha ke nompempe ke free kick unikeza ke yona ke Richards Bay nakambona phela ke umfukeni mbukeli ke kulomdlalo angisho ukuthi ke akadlali kahle kodwa akamboni nje kulomdlalo lapha yona ke umfukeni ngoke belivimbe movina ke lapha ke uSiya nangi lapha ke uBounce shaka itsamaya ke uBounce jeka mnandi ke uBounce thola ngapha ke bafana bemvimba ke uSikhana Mbuthuma sibele phake phansi ke Mbuthuma uyedwa ke Mbuthuma ke lapha ke ibhola ke elikhiphela ngaphandle lapha kodwa ibhola elivimba uthini ke unompempe ke throw in eya ke Richards Bay sele phansi ke Mbuthuma bemvimba ngapha yena ke usana leBounce Makaula Tula bayina ke Police shake pasa Police akasibheka ngapha ke uyedwa ngapha ke Mfukeng bayamthola bayina ke Mfukeng Phuka shake pasa le duzo funela lapha ke Police step phansi ke itu goal kick aya ke Richards Bay suka lapha ke kuyona ke Pretoria Kellys Police Amaro so ke sibheke ke imidlalo ke elandelayo yelamaqembu ke omabili emithathu bake balifika futhi lapha yina ke uGumede bemvimba lapha yina ke uCM Mahana Flage Mahana Ribola mshiya lapha yina ke uMahana umgadi ke owayo ke iRichards Bay
Sibheke ngapha ipholomanzi lapha-ke iyona-ke Mfokeng. Thola ngapha-ke uMbatha. Shaya cross enhle uMbatha. Manje uMbuthuma. Unompembe uthi hayi lutho olubaziwe uhleli phansi-ke uMbuthuma lapha ku-goal line. Mfokeng. Bemvimba-ke Mfokeng. Usala phansi uMfokeng. Unompembe uthi lutho olubaziwe. Uthola ngapha-ke uMbatha. Zama ukushaya uMbatha deflection. Umshayisa kabuhlungu ibhola emdlalini Richards Bay lapha. Corner kick eyawo-ke amabhakani. Hayi lapha hayi penalty. Hayi leya. Hayi leya lamuka mubheka ipenalty le. Wakha phansi lapha inake uMbuthuma. Njengobona ubheke lapha-ke uNcikazi benaye-ke ucoach Owadu. Njengobona-ke sele phansi lapha yena-ke uMthembu. Njengobona-ke ibhola imshayisa kabuhlungu lapha-ke ebusweni yena-ke uMthembu. Owaya-ke Richards Bay. Ake sibheke mbukeli ukuthi ngabe ipenalty leya noma-ke hayi ngokwami le ipenalty. Njengobona-ke edike ekutshani lapha yena-ke uMbuthuma. Kodwa kunompembe uthi hayi. Corner kick eyawo amabhakani. Emva kwemizuzu engama-50. Orlando Pirates 1. Richards Bay not. Boyiphakamisa-ke apolice. Ngamakhanda bevimba-ke ibhola-ke. Sibheke manje lapha yena-ke uBounce. Bemvimba-ke uGumede. Kunomdlali-ke olele phansi ngaphansi kwesona sakho. 18 yards. Owaya-ke lapha-ke i-Richards Bay. So kasibheke ngabe kwenzakaleni lapha. Engathi-ke uMabuya. Njengobona-ke uzothiwa naye ngapha-ke uJomo Gumede. Ukuwadlala-ke isikhathi eside lapha-ke kunamaZulu. Safuna intshungana. Nakuyona futhi lapha-ke i-Village Vets. Wawina-ke i-Nedbank Cup ngo-2010. uJomo Gumede beshaya-ke amaZulu ngo-3-0. Laphana-ke i-FNB Stadium. Yasibheke ngabe kwenzakaleni-ke lapha. Beyoheda-ke uCM lapha. Wase-ke thinteka-ke yena-ke uMabuya. Njengobona lapha yena-ke uMabuya. Odlala-ke right back lapha kuyona-ke Richards Bay. Uyabuyela-ke enkundleni-ke uMabuya. Kodwa nakhona ngazi basuke indaba-ke umdlali azungeze inkundla bese bathi futhi akame la ku-touchline angangeni. Njengobona lapha-ke ubuyile-ke uMabuya. Una 2 goals-ke uMabuya solo-ke efike la kuyona-ke i-Richards Bay. Waskora beshaya lapha-ke iBaroko kuma-playoffs ngo-4-0. Iphinde waskora beshaya isikhukhune ngo-1-0. Shaya phansi lapha-ke uZikhali bemvimba ngapha yena-ke uBhodle. Nanga lapha-ke uMfokeng. Uthola ngapha-ke uMbatha. Uyeda-ke apolice. Jiya kamnandi-ke apolice. Uthola-ke uMaswangana. Ovalepha-ke uSibinibi. Shaya phansi-ke uSibinibi. uMaswangana. Uthola ngapha-ke Mfokeng ushaya esithinethi-ke Mfokeng. Uyedwa-ke uSibinibi. Ushaya iphansi enhle-ke uSibinibi. Ushaya icross-ke uSibinibi. Bemvimba lapha yena-ke uZikhali. Belimlambo
ukuthi ayadingeka i-VAR lemntu uthola ngapha ke uMbatha Makaun uthola ke uMbatha Shanduganda Police bemvimba lapha inaki ya police Kumete uyedwa lapha ke wadlala kabi ke Kumete bamdlalisa kabi bathi ke uNompempe ke free kick ukhumbule ke uNompempe akakhiphe ke nelo card eyodwa ke kulo mdlalo hayi nelazi ibhola uGumede angeke ngithuke mangabe ke kule season ezayo ngimbone edlala ke kwamanye amaqembu ke ala eGauteng noma ephesheya kuyilwandle Bokel Vimba ke Siyema khetho Ntanzi mfethu noma ngazi lutho Lego Gas Yakuzwa Structure Shaki pass ke Structure Bokel Vimba ngapha ke amapakani bathola ke uMfukeng Tine thola ngapha ke Mahana Banks Shaki cross ke Banks kona kick ya ke la perdida Richard Spain amapakania ngaphandle kwisithele sakho sikubo ke uMakhupha benake uMoreni bazongena Benanske kona kick ngela phanake uBanks bayiphakamisa ke uBanks namakhanda goal kick Joba phainake uMoreni Morenge wakwaskora ke against yona ke lapha ke iRichards Bay beshanga 1-0 yona lapha ke iCulling knockout lokwenza ke ushintsho amabhakaniya bafaka abadlali ababili ngesikhathi esisodwa Ndung funa ngapha ke uMahana bemvimba nje kalula lapha ke muva yena ke uSiyema makhetho zakhe zakuziliwe madoda zikhali sibhenga ababhemaza kuyena ke uMthembu shakuvaliwe ke uMthembu nangu umthetho Mbuthulu bemvimba ke uMbuthulu mhlawumbe nazo mele bamphukuze uMbuthulu Banks thola ke throw in ke lapha yona ke Orlando Pirates njengoba ke lapha ke ibhola ke uLuwine nje kalula lapha yina ke uMthembu so kasibheke ukuthi ke ngabe ke ucoach ke uzokhipha bani njengoba ke imile ke uMakhupha benake ke uMoreni kuona lapha ke amabhakani ukuthola manje ke igoli lesibili ukuze akhululeke lapha ke ucoach owawo ke amabhakani oke kuyatheka ngempela ke kuyahlasela kulo mdlalo nje wafaka lapha ke uMakhupha benake ke uMoreni Police Zimenze ke Police so let's take this man down Masonga bemvimba kuMasonga Phakamisa ke Otieno ugoalkeeper ke wayo lapha ke Richards Bay Makaun
sibhekela phansi ibhokela ke Makhawula nawufike wadlala ke Makhawula la kodwa ke wahlala isikhathi eside engadlali udlala phela nake uMidwell team sekwalapha manje kuyona ke iCape Town City lapha nake uMidwell team. Sibhekela ke phela ke baphakathi bawushintsha ke mdlalo Dionoto bemvipha phakathi Dionoto ke Stokhane badlala kabi uDionoto wathi ke nokho free kick inikeza ke Richards Bay. Ukhumbule ke emva kwehora sizokubonisa ke isibonisi umlandeli ke oMabhakaniya obashaye bonke ekhaya. Benza ke mshintsho Mabhakaniya uyaphuma ke uMaswangayi benaye ke Mbuthuma. Njengoba ke ngena lapha inake uMoremi benaye ke uMakupu. Emva kwehora kudlala la e-Orlando Amstel Arena. Orlando Pirates 1 Richards Bay no Kumete unlucky Kumete goal kick yawo Mabhakaniya uMampempa ngazi ke uyaphi lapha ngaphandle uThembisa kuya kuma-ball boys noma izinto njengoba lapha yena ke Kumete kodwa sebenza nangapha ke Sibilibili. Njengobona ke lapha ke insizwa ke iwine ke 20,000 rands uZamaswazi Mathole. Njengobona ke muhle ngempela ke nesuit yakhe nje awu madoda hayi ayothi efike ekhaya bazobethi hayi asiboleke ndoda noma ngangiboleka nje noma ke itawu uzokwazi ukuthemba ukuthola ugesi faka ugesi nami ke ngilungisa izinto zala ekhaya kodwa ke siyambongela lapha yena ke uZamaswazi Mathole nawe ke ungawina ke 20,000 rands mbukeli kodwa ke ufike ngesikhathi enkundleni igame aqala nga-7 wena sokhona la mhlambe ke ngathi nje ngo-6 ngoba emva kwaloko uma ufika igame sezoqala hayi thuba ukuthi uwine kuncane kakhulu nje kamnandi ke Mabuya Tugela ke lapha yena ke uMahana mbukeli mhlambe nangapha nje benze ke ishintsho lapha yena ke Richards Bay Mfukeni noma bafaka lapha ke uMutiza ukhona futhi lapha ke uKhumalo bese bengamfaka nje sibekwa lapha yena ke uKhumalo sibeka ngapha ke ibhola ke manje Dionoto ufuna ngapha ke Moreni Tula ngapha ke Mfukeni Makhawula shake pass ke Makhawula Sibilibili unayi support kaMbambo Shandi Kandala Shake Makhawula bakama delete madoda ukhathide killer ukhathide udlala phi sekasezona manje ukhiya nabo Rambo nabo Chico leya tight killer ke ngiyabona mhlambe kodwa ke mbuzo wakho muhle kakhulu nabalandeli abaningi abayazi leya tight ukuthi kanjani tight mhlambe ingafani ne-short ne-speed yingoba ke i-medical tight leya killer ayinankinga ukuthi ke umbala wayo unjani manifake nena isithende simnyama noma ungeza ngayo lona mhlambe ke uze ngayo mhlambe ke iyelo noma ke i-green akunankinga ngoba ke i-medical tight yona i-tight le efana njengamkabela sithemba ukuthi mhlambe ngizokala kahle nangabheka lapha yona-ke mbukeli i-Richards Bay lo 1-0 izolandela kuze kuyovala
amapakani azofika ashaya lapha kwigoli lesibili. Baraftinga nje ukuthi bathole igoli lokulunganisa. Nakhona iyadala ngempela ke lapha ke Richards Bay ngibukile. Nansi ke foul ke noPempe uthi asengizwile kulo. Yellow card. Bayinikeza ke uMakhehleni. Yellow card uqala ke umdlalo yakhe lapha ke uMakhawula. Kanti yellow card ke yakhe yesibili ke kule season. Kodwa ukukhumbula ama yellow card ke mawuthola u4. Qala phansi ke. Uhlala nje umdlalo wodwa ungadlali bese ke baqala phansi bayabala. Sibheka manje phela lapha ke Moreno. Bayalvala ke Moreno. Uthola lapha yena ke Makupa. Nana ke thibela ka Mfukeng. Mfukeng nanga yaphasela ke Mtulu Mfukeng. Samba neza mina bamthumuza. Kumet. Dionot. Yaphambili ke Jibwana ke Dionot. Uthola ke Mfukeng. Mfukeng uyedwa lapha yena ke Police. Police. Yazungeza ke Police. But Moreno. Shage cross ke Dionot. Le marking ya lapha ke kube yedwa lapha yena ke Dionot. Kore goalkeeper ibola elivimba ngapha. Yina ke Otieno. Amapakani efuna igoli lesibili ke manje. Moreno. Uyedwa ngapha ke Mfukeng. Bayamthola ke Mfukeng. Moreno. Sibheka manje lapha yina ke Mfukeng. Makhawula on a yellow card. But Speedy the Police. Uyazungeza ke Police. Thola ke Makupa. Police. Goal kick. Iyayo ke Richards Bay. Hayi la uvimbile ngempela ke goalkeeper na. Ukuyena ke uDionot ubene thuba ukuthi mhlawumbe ibhola litrap ke uDionot. Hayi la uyatrap nje ibhola ke ulibeka phakathi kodwa ke bokusheshwa ngempela ke lapha. Mfukeng bayamdonsa ke Mfukeng to a ball advantage. Dionot Mfukeng ovale pa ke Speedy. Speedy umvimba phela ke Mtulu. Amapakani afuna lapha ke igoli lesibili. Ngapha iRichards Bay bafuna ke igoli ke elokulinganisa. Nukwenza ke ushintsho ke Richards Bay. Ngiyambona ke lapha ke yina ke ebenchini. Engathi ke unzanga le noma ke ungena. Nompempe ke uthi ke yellow card. Nompempe unikeza ke umthembu. Yellow card ke ngapha eqala ke thola ke umdlali ke owayo ke iRichards Bay. Kanti ngapha une yellow card ke uMakhawula kumapakani. Akasiphele le yellow card. Uvuka phansi lapha yina ke uMoreno. Hayi kuzoba nzima ukuthi lapha ke Richards Bay ibuye. Mangenzakala amapakani athola ke igoli lesibili. Bena ske free kicks. Manqele lethi ekwini. Engathi ngibamba umoya nje mina. Performance enhle ke free kick Dionot. Makhawula. Baba livimba ngapha ke thola ke ubounce.
Makaula bamvimba ke usiyema ake sibheka manje lapha inake ugumente mabhakane yabuya ngespeed mabeluze lapha ke ibhola Zikana thola ngapha ke Mabuya uyedwa ngapha lapha uMthembu yebo yapasa kaMthembu Mthembu njani manje coba saja dapat Moren. Well, peram sangat cool pada Moren. Flugas saja ushincho. Vina agak pakai Richards Bay. Bafunufa, pakai pakai umpan agak Uasen Namibi. Vina agak pakai Utu. Please note substitution for the wayside. Richards BFC, number for jersey number 6. Hussein Tetra. And coming on for him will be jersey number 45. The Circle 2. Benza ke ushintsho kumele ngaphandle kubafana uyangena kumfana ke Uasen Namibi Nashika Tuli Phakamisa belivimba ke phola ke muva akasile pake ngozi trebeka mnandi ke Bose thola ke Moren Phakamisa kakhulu pake Dionoto lamshiya lapha yena ke mbukeli ke uBose Begitu mhlawumbe lapha ke ucoach uzofaka abadlali ababili mhlawumbe ke ngesikhathi esodwa amfaka lapha naye ke ungema noma ke Mutizo coach ke wake Richards Bay yasunduza lapha ke yahit at the same time lapha Sibiso Mfukeng uthola ke Police esingise ke Police Makaula uthola ngapha ke Dionoto Police bemvimba ke Police usikhakha hayi leya pass kaMthembu kanti kwenze njani na kuyena lapha ke uMthembu Papa Zotwana ngibona ke efuna ukwenza futhi onike ushintsho engathi ke zofuna ufaka ke inake uKhumalo Moren thola ke Smilibit Shay cross ke Smilibit to Konachik yawo ke amapakani amabhakane bangashaya igoli lesibili azothi ke ukukhuleka kancane ke imbijana nabalandeli ke bamabhakane ngoba ke uwanile ukho safe mbukeni ngcono uthunile abaningi bathi ke uthunile wona ke dangerous kodwa ke mina ngibona uwanile ngcono ngilida ngothunile Penasike khona chick eyesithathu yamabhakani uyake Dionoto Phakamisa ke Dionoto Mbatha amabhakani emesuka la
ngomgqibelo badlala-ke neSuelewini khona la Orlando kuthi nge-22 zikaMarch badlala-ke ne-TS Galaxy le eMbombela kuthi nge-7 zika-April badlala-ke nabafana besi-10 khona la Orlando isibhekela lapha-ke uMtuka ambulazo bhamisa kakhulu-ke yina-ke lapha-ke uMtuka funa ukwenza-ke ushintsho umile lapha yina-ke uMutiza benaye lapha-ke uLuyanda Khumalo Kumela ngaphandle Lundi Mahala benaye lapha-ke uMthembu one-yellow card uyangena-ke uKhumalo uMbulaza benaye-ke uMutizo Mutizo-ke usuka lapha-ke kubafana besi-10 uyena shaya amagoli amaningi lapha-ke kuyona-ke iLamontville Golden Arrows usuke khona-ke Anas 63 goals edlale-ke 231 games kula manje-ke kuyona-ke iRichards Bay namhlanje-ke una 16 games kanti-ke una 4 goals bashaya 2 goals beshaya-ke Chipa ngo-4-1 uphinde wasikole beshaya i-Orbit impela i-Orbit bashaya-ke ngo-2-1 kanti-ke ugcine ukuskora-ke kodwa ne-Durban City Vimba-ke uSikhakhane lamshiya-ke ibhola-ke eMafupa hayi khulukani sokhela hayi bamba umoya ndoda kodwa yakuhle lapha-ke ngiyabona-ke manje abalandeli bayagcwala ngempela-ke lapha eMhlathuze ngoba-ke bangaphazami bazophinde badlale lapha-ke namabhakaniya eRichards Bay mana bangaphazami kodwa-ke ngey-10 zika-Primary Bulls nakhona-ke sitheka ukuthi leyo mdlalo bazowusa lapha-ke eMhlathuze bayiphakamisa-ke uSipho Shane sebenza-ke uMthunga sibeka-ke uMakhawula Apolis thola-ke Similimili Siyema abalandeli bamasandawana babambe lapha-ke umoya ukuthi mhlawumbe kolokuthile ngathi kuthola-ke iRichards Bay phambili kejubana-ke Morimina isapota kaDianot bemvimba-ke uDianot laphayana-ke uMabuyi Khumalo bemvimba na-ke uMbantu Mafupa Similimili bemvimba-ke Similimili sibeka-ke uGumede funa-ke uMutiso ajubana likho lapha-ke uMutiso na-ke sihambile ibhoba elivimba lapha elelusa uSiyema ngibathola-ke i-throwing yabona Kabza ubona iy'goyi ezineko Kabza Msuthu hayi kodwa-ke mhlawumbe nawe uyafisa desibhekele lapha-ke ibhola manje bashaya high pressing nana-ke thuba manje lapha-ke eThinathi lapha-ke Richards Bay akasoba-ke kuthi nana-ke ithuba belivimba uthini ibhola lokutani lutho olumazini bheke lapha manje-ke uMaqhuba jiyeka mnandi thula-ke lapha-ke eMoreni bemvimba-ke eMoreni yena-ke Mcineka engalifuna ukushaya-ke Mcineka Goljek eyawo lapha-ke amabhakaniya akasibheke lapha ukuthi ngabe-ke ikhona niki penalty
option ipenalty kodwa akuyona ipenalty ngoba lishaye la esifubeni lashaya isandla ungizwe kahle mbukeli lishaye la ukuyena esifubeni noma ke esiswini lashaya isandla yingakho kungasi ipenalty kodwa lokushini ukhomba lokuthi ngabe uzoyisuthi wathi wena hey shaya isiswini ho uzoyisuthi beba manje kuba lapho Mbulaso usaphasa Khumalo Mbulaso senimene inyawo usaphasa Khumalo kodwa umqondo wakhe bomuhle ngempela kona kodwa ibhola zange lifika lapha kumdlalo wakhe Richards Bay iyalifuna igoli Richards Bay imbukeli Mabuya yasikazi Mabuya uvalepha ngapha ke uBounce Mabuya uthola ke uBounce Mabuya wakuthengisa ibhola ke uMabuya ukodwa lapho Khumalo Mtungu Ndabezitha lapha khahlela Mtungu lapha ake sibheke le bhola ke mbukeli njengoba lapha ke uKhumalo wasebenza lapha nayo futhi ke uSiyema lapha mbukeli usebenzile beyinhle le phasa yakhe uKhumalo mbukela ngomblame ngalutho ngoba ke kuba kekho lapha ke uSiyema lapho beke libeke nethini lapha yena ke mbukeli umutiso kodwa usebenzile lapha ke uSiyema ukuthi angayi ukukhava ke ipali amake la yena ke umutiso umqondo wakhe uKhumalo bomuhle kakhulu sibeke ibhola lapha ke kuyena ke manje ke mcineka uthola ke uBounce iyalifuna igoli mbukeli elokulinganisa lapha ke Richards Bay uthola ke Mutiso ibhola kuyalitrepa lapha ke Mutiso bayamhlangela Mutiso ke abadlali bamabhakaniya sibisi beke bedvibe yena lapha ke Mabuya lebheke benikeze lapha ke yena ke Sipho Shane Siyema Bheka phakamisa sebenza ngapha ke Mabuya Dionot ufuna kuya police uthola ke Mahuba Fuke Fuke hey wasebenza ugoalkeeper lapha wasebenza ngempela ke ugoalkeeper lapha khona kick sebenzile ngempela ke ugoalkeeper lapha ukuthi ibhola nje alithinte ake sibheke lebhola elakhe lapha ke Mfukeng umbukeli hayi la usebenzile ugoalkeeper hayi la ubeshayile ngempela lapha yena ke uphuka Mfukeng hayi la usebenzile lela bhola ke belene team la usebenzile ke goalkeeper lokwenza ke ushintsho Richards Bay umile lapha yena ke ungena uMadlokovu Benanske khona chick ensunga yama mabhakaniya bayiphakamisa ke Mfukeng belivimba ke ibhola ke emuva Richards Bay ufuna ukwenza ke ushintsho Richards Bay Bena ke thuba manje ke athuba kamna Bena manje ke ibhola kuyena ke Khumalo yavuka phansi indoda lapha ke uMoremi mntu kanjani manje ungashaya cross yavuka phansi lapha ke indoda kuyena ke uBounce benza ke ushintsho akasibheke lapha ke hayi bathi Bounce ngcono uphumela ngaphandle ndoda uyangena ke ungema hey vuka phansi lapha ke yena ke uMoremi
sibheke ngabe phela manje ke banikeze lapha ke Mfokeng bemvimba lapha ke Mfokeng asibheke manje ke uKhumalo ithuba bethoke khona elokulinganisa elala lapha ke masibheke manje ke zama ukushaya ibhola elivimba ke sibheke ngapha lapha ke uKhumalo mhlawumbe ke ifuta up le kodwa ibhola elivimba Mabuye uthola ngapha ke ungena Siphuzo akasibheke bake phona manje ke yena ke uThuli waphasa kamnandi ke uThuli ke ngale uthola ke umtunga ke sibheke ngapha yena ke uGumede Siphuzo Gumede Mtunga ibhola elivimba ke usiyena ingaphansi kwengcindezi iOrlando Pirates imbukeli kule mzuzu emhlanje iyalifuna igoli ke Richards Bay uyakhomba ngaphansi isithombe sakhe ke ukhozi ukuthi hayi ngifuna ukukhiya manje mhlawumbe uzofaka uThabatsana udlala kabi ke uMbatha Mabuya bemvimba ke uMabuya usala phansi kujena wathi laphakama ke idiko wathi ke free kick bayinikeze ke eMapakaneni uyabona ngaphansi kwengcindezi ke ukhozi ke uthi hayi ngcono ngifaka ama-defender manje ngiyakhiya manje owantu ubiza ke uThabatsana noNdaba noDion ngoba ke manje iyalifuna igoli ngempela ke imbukeli iRichards Bay elokulinganisa uhleli phansi ugoalkeeper uhleli phansi lapha yena-ke futhi ke ngapha njengobona nangu uNdaba noThabatsana hayi uyakhiya ngempela manje ke ucoach akasibheke lapha ke igoli bangabe mhlawumbe ke usanda ukuxhumana nathi ke elakhi ke apolice esiwombeni ke sokuqala elize nesibelebile njengoba lapha ke sibelebile ayinikela ngejubane ibhola eligoba elibeka phakathi ke ibhola ke lapha yena ke mbukeli uApolice ilawo ke amabhakaniya kodwa bafuna ukwenza ke ushintsho umile lapha yena ke uThabatsane benayo ke uNdaba Samiwe lapha enkundleni ngoba ke uSipho Shane angazi naye kwenzakalini lapha ke kuyena ke uSipho Shane unumber 2 goalkeeper ke wayi Bafana kodwa ke khona ke reserve goalkeeper yena ke lapha ke uButhelezi uShane uMelusi uButhelezi hayi lo mdlalo kunzima ngempela ke mbukeli noma ke ungakapheli iRichards Bay ibidlala ngempela ke kulomdlalo ngeke lula neze lo mdlalo ke kuwona amabhakaniya mbukeli lokwenza ke ushintsho lokwenza ke ushintsho amabhakaniya uyakhiya manje ke ucoach Owadu umile lapha yena ke uThabatsane bena ke uNdaba njengobona ke lapha ke uLebiso uDlamini hayi lapha ke uMbule hayi kuningi ukukhuluma ngoMbule ke kodwa ke sazi amabhakaniya yazi sebenza ke uBhodlela Mabuye sala phansi ke Makhupha unompembe uDayi lapha phumanga nje indaba ngakhathela ibhola Mabuye Sikhathana thola ke umcineka uyedwa ke uMtunga ubanikeza ke ibithi ke uMtunga equmgaba esendisha ke phathola ke uGumede sibeka manje ke uGumede kodwa sebenza emuva esibili bamsunduza wathi nompembe angakuzwa Mtunga futhi
inikeza-ke amabhakani sele-ke umzuzu owodwa ukuthi-ke uphele-ke u-90 minutes. Uspeshi lapha ejabulana madoda Spesh uthi hayi bamkhiphela ngaphandle mfuke ngikhathele kudlala lapha Spesh udlala kuletsana ngepenalty makuthiwa khona umuntu oshaya amagoli ngempela ushaya ngempela amagoli Spesh akashaya amathepini Spesh anaba 45 yards yabuza ngo-left free kick phakathi kodwa-ke sele-ke umzuzu owodwa ukuthi-ke uphele-ke mdlalo phumela ngaphandle-ke Apolis ushaya igoli phumela ngaphandle-ke Dionoto uyangena-ke uNdaba noThabatsane iyachiya manje lapha yena-ke ucoach Owandu ungaphansi kwengcindezi-ke kulo mdlalo emva kwemzuzu engamashumi ayisishiyagalolunye Orlando Pirates 1 Richards Bay not. unompempe uthi akusheshwe lapha ukuyena-ke uDionoto kungezwe imizuzu emine nakhona ngazi indaba athi angeze imizuzu emine ngoba benza ushintsho amabhakaneni ufuze enze lapha ushintsho luphele bese-ke ufake isikhathi Beba kumansika Mfukeng Shaka isithende iside kuthela Mfukeng Beba kuthela futhi kubenikeza-ke amabhakani sele phansi-ke Mfukeng iRichards Bay mayisuka la ngomgqibelo edlala-ke namaZulu eThekwini nalowo mdlalo bezothola ku-World of Champions kuthi nge-22 zikaMarch badlale neDurban City eChatsworth ngeyi-7 zikaApreli iRichards Bay idlala-ke neStellenbosch le eMhlathuze kanti-ke ngeyi-10 zikaApreli badlala-ke namabhakaniya la abadlala nabo-ke namhlanje eMhlathuze zama ukuthola itikiti kusekhona-ke isikhathi-ke embukeni ngeyi-10 zikaApreli eMhlathuze amabhakaniya afake napha nayo-ke impela-ke iRichards Bay bedlala ekhaya idlala-ke namabhakaniya sele lapha-ke imizuzu emibili esikhathini ezigeze unompempe ukuthi-ke uphele-ke umdlalo Phakamisa-ke Mfukeng sebenza ngapha-ke uThuli isebenze kusakhanya lapha yona-ke Orlando Pirates wathola-ke igoli esiwombeni-ke sokuqala hhayi kodwa lapha idlalile mbukeli yona-ke phake iRichards Bay uzophosa-ke uNdaba usuka la-ke futhi-ke iRichards Bay negoli-ke lakhe la kumabhakani elilodwa wasikora-ke against yona-ke iRichards Bay nompembile penalty uthi Bambiso penalty emva kwesikhathi Bambiso wathi-ke penalty ezwa umsindo lapha emva kwamapali abalandeli bamabhakaniya kodwa hayi ngiyanizwa alikhombe mnotheni njengoba lapha yena-ke uzotwana enikini iganga ayikho le nkukhu akasiyibheke le penalty mbukeni njengoba la-ke kuyohedwa-ke lapha akasiyibheke le penalty hayi akho penalty lapha ayikho penalty lapha hayi Bambiso lapha ngiyibona ipenalty angazi ubone kanjani mbukeni la ayikho penalty ayikho penalty la kuya lapha-ke yena-ke uMakhupa usanda ungena-ke uMakhupa wakuyageda-ke ipenalty la uMakhupa mangikhumbula kahle lashaya epalini komunye kwemidlalo-ke la kodwa-ke
uye lapha yena-ke uMakhupa. Mele skora la mdlalo-ke uyaphela. Makhupa. Makhupa! Bekaphakathi-ke Makhupa. Seyigcwele-ke incwadi. Noma kanjani amaphuzu amathathu ayasala-ke la e-Orlando. Ngepenalty-ke engicabanga ukuthi mhlawumbe-ke bekungeyona-ke ipenalty le, kodwa-ke uNompempe ibhola-ke likhomba emlotheni. Wase-ke ibeka phakathi-ke ipenalty lapha yena-ke uMakhupa. Umgazi-ke owawo-ke lapha-ke amabhakaniya. So kwesibili Makhupa escora against Richards Bay. Waskora-ke beshaya Richards Bay. Mangikhumbula kahle bebeshaya-ke ngo-1-0 ngey-5 zikaNovemba ngo-2024. Nangu uyaskora-ke manje ibhola-ke lisuka lapha-ke emlotheni. Noma kunini uNompempe-ke uzoqeda-ke umdlalo. Yena-ke ubambisa kodwa ungabe usayihlupha Mbulasi. Uphela kanjalo-ke umdlalo-ke mbukeli. La e-Orlando Stadium. Orlando Pirates 2, Richards Bay North. Penalty lapha yakhe lapha-ke Makhupa. Yena-ke Police. Sakasibheke ukuthi-ke njengoba amabhakaniya-ke ayalida ngo-2-0, ngabe lapha-ke kuya-ke i-Betway Premiership lokho kuhamba kanjani? Kodwa ngokwami amabhakaniya aphezulu. Sakasibheke mbukeli ukuthi-ke ngayo lapha-ke i-goal difference. Ake sibheke mbukeli ukuthi ngabe kuhamba kanjani. Njengokubona-ke madoda indoda emnyama lapha-ke ihleli phezulu. Orlando Pirates-ke ina 47 points. Kanjalo-ke namaSandawana badlala-ke 20 games bobabili. Ngayo lapha-ke i-goal difference. Njengokubona-ke umbango ulapha phezulu lamaqembu amabili. Amanye ayisozolela nje ukuthi abe lapha-ke ku-number 3 ayodlala lapha yona-ke emidlalo-ke eyayo-ke CAF. Sibonga lapha-ke kuwena-ke mbukeli ukuthembeka kwakho ukuthi-ke uhlale nathi uqala uze-ke uphele-ke umdlalo.